Di destpêkavekirina navenda Yekîtiya Xwendekar û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava Şaxê Rojhilatê Qamişlo yekem semînar lê tê darxistin bi navê Hizra Netewî ya Kurdî bi alîkarî û pêşkêşkirina Mamoste Ehmed Şêxo û bi amedebûna hejmarek mezin ji keç û xortên bajarê Qamişlo. سمينارك دانما سر فكرة نتوية قومي كردي براس ساعة خوش قلكي باشبو انه قومية تامة مناسكر حمتش راسي ام فير بون جاليكي بانه ام سر تاريخ اخو هناك ناس بكن وبشكل تشجيع مرشد بي وام سر ديراق اخو ناس بكن ام لي بيرسن و ام سوزك ملاتي اخو انه دروجه بيشي دجي سمينارنا دي هبن و ام بهتر ديراق اخو بدنا فيربونج ملاتي اخو Yekîtiya Xwendekar û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava söz daye ku alîkar bê bi ciwan û xwendekarên Rojava re û hewl dide bi kar û zanyarî nifşekî azad û pêşerojek ronîdiyar avakê. وەک مەدی پێتڤیکە هەری گرنگە بۆ دەستپێکە کارێ بێ نویسکێ بێ ئەو بێ سەهای بنابێ یەکیتیە خوێندەبان و جوانên دیموقراتی کوردستانی ڕۆژاوا بۆ ئەم کارە بن ئیرۆ سمینارێکی ئامادەکن لەسەر هزرا نەتەوی کوردی دەما دەست بێ هزرا نەتەوی کردیا ئەم لەسەر چەند خاڵێ سەرەکی سەکنینەش بۆ هەبوونە هەر نەتەوەکی وەک دیرۆک وەک خاک وەک زمان وەک ڕەگەز و کلتۆرێ کوردی مەهنەکی سەرتە کەس کرد û di dawî de Yekîtiya Xwendevan û Ciwanan pirtûk neşîretmendî diyarî kesên bejdar kirin. Candar Şernexî, Bernama Ark, Qamişlo.